music aamogen diun adi mistakun ei hudde icche gotuga dekun music kulun aamogen diun muslimunge terega adi mistakun ei hudda kamekkamuga dekun mi fahu zamanuge qiyamatuge alama ittahuge terega alamat ekkamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bayan kurawwafa ekadek fan hadisul kurawani sayakunu fi akhiriz zamani khasfun wa qadhfun wa mashun qila wa mata qala idza dhaharatil ma'azif wal qainat hadisul kurawani sayakunu fi akhiriz zaman fahu zamanuga annanete fahu zamanuga meduweri wegen daanete khasfun gambaagatumaka wa qazfun udun hilage waare wessewumaka wa maskhun adi sifa badalume fahu zamanuga faal wegen daanete muslimunge terega bimak gambaagatumaka adi udun hilage waare wessewumaka adi mihage sifa janawarunge sifa badal wegen diumen annane adi asabe kan suwal kurawani wa mata ekan wanikon irakuntoe hadisul kurawani ei musika adi lavakia ule anghenunta faalwa hindugae music kuluma lavakia ule anghenunta faalwa hindugae bay riwayat tahuge bahuri bayakumi hun raboe mastuegen tibe music kule nasha hadafa ere emihun annanete geya as emihun nidanete hendunu emihun teduwa ayruga egeteren ebbayaku tibeni urtakegge sifaya adi anebbayaku tibeni rama makunta hegge sifaya badalu efaye mi alamaten adi faalen nuwe mi alamaten adi faalen nuwe kamaku music kanta merdani amomun faalwamu merdani ei allah subhanahu wa taala intihaya ko faisod gannawa kamen ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabboda mana kurwa fa kame sawbaki miha geriveti akhlaq fasid wegenda kame mihaga muruwaiterikan gelligenda kame muriha nuba sifatake miha verwegenda kame music kuluma neshuma lawakiyuma mikan kamaki duniyege kan qurami hun balanikan emme badu akhlaqi amal tanguna emihunge terega stage tahuga emihun lavakia nasha kanta takura mundare huna kinewani eba engeta eba emihunge sikundiya shaytona eba gotuge veriwe fa innakan mi mastu ra nubuyas mastu fa emihun tibeni hedene ge hisabadde fori aragen gos hedene hisab shaytona emme bodal lobi kura ekkamaki ei kamuga bayan kuraifawe